warzuqna fahman kamila. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita melihat bacaan doa sesudah salat tarawih, karena ini menjelang Ramadan. Mari sama-sama kita melihat, memperbaiki bacaan doa sesudah salat tarawih. Halaman 113 ya, halaman 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya, diingat mim tasydid, nun tasydid itu dibaca gunnah, baca dengung. Tahan hum sedikit, ya. Nggak usah buru-buru. Allahumma jim di sini adalah huruf qalqalah. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Bil iman, bukan imani, ya. Sering tersalah baca bil imani kamilin, nah, kan? Yang tertulis bil imani kamilin, ya. Jadi Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya, bil iman, ada mat, iman, ya, imani kamilin. Wali faraidika, ra mat wajib muttasil panjang. Wali lama sedikit, ya, namakan bacaan mat. Wali faraidika muaddin, ya. Wali faraidika muaddin, ya. Wa 'alas salawati muhafizin, wa 'alas salawati, ya, tinggal ada mat. Wa 'alas salawati muhafizin, ya. Wa 'alas salawati muhafizin. Dhi kaldin, kalda, bukan dha tapi dha, dhi, azim, hafizin. Ya, ya lagi hinum mutada baca dia. Dia lagi hinum mutada. Salati hafizin. Wa 'ala salawati muhafizin, ya. Ya, cocok versi tuntunan solat dia, ya. Tidak versi lain le macam ni, ya. Jadi wa 'ala salawati muhafizin, ya. Kemudian waliz zakati, zai, bukan waliz zakah, bukan zal tapi za. Waliz zakati, kan sering baca waliz zakati fa'ilin waliz zakah, eleh, ya. Waliz zakati fa'ilin, ya. Kemudian walima indaka, nun mati jumpa dengan dal, hukumnya ikhfa, dengungkan sedikit, tahan, ya, supaya sempurna.
ولما عندك طالبين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين. Ya, bakwi sering kepepayang. Wali'afwika rajin. Sedangkan wi enggak ada mat. Langsung. Wali'afwika rajin. Wi enggak ada mat, jangan dipanjangkan. Wabil huda mutamassikin. Wabil huda mutamassikin. Wa'anil lagwi mu'ridin. Mu'ridin bukan mu. Mu'ain bukan mu hamzah. Wa'anil lagwi mu'ridin. Masuk tenggorokan ain. Bukan mu. Kalau mu tertahan jadi hamzah. Ya. Wa fid dunya zahidin. Zai. Ini diperhatikan baik-baik huruf. Banyak sekali tertukar huruf antara zai dengan zal. Zahidin. Fid dunya zahidin, bukan zahidin tapi zahidin. Zahid. Wa fid dunya zahidin. وفي الآخرة راغبين. آخرة راغبين. راغبين. وبالقضاء. Ini mad wajib. Tahan banyak. Padahal kan kalau kita baca doa dengan mad, dengan hukum-hukum, indah bacaan doa, tidak buru-buru. Ini sempurna. Wabil qada'i radin. Bangat kalau baca amin amin. Wabil qada'i radin wabin nami isakhirin. Gabu ana hubungnya. Jadi baik gabu-gabu. Enggak usah buru-buru. Wabil qada'i radin. Wabin nun tasydid tajibul gunnah dengung. Wabin na'ma ma mad wajib. Diperhatikan. Wabin na'ma syakirin. Ma mad wajib. وعلى البلاء صابرين. Naya sabirin biasa. وعلى البلاء balaya. Tabah balai. Nah, baca balai. Balai sabirin, ana pakai yali. Wa 'alal balai sabirin. Wa ya mati. Wa tahta liwa wa mad wajib. Panjangkan. Wa tahta liwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati. Mad wajib. Panjang. وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين. Terus ya kan? Sanggup kan? Panjang.
Jadi boleh dipotong. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Kau jualan kesambung lah. Ya. Sempurna. Jadi perhatikan mat-matnya. Wa 'alal haudi waridin. Haudi, ha. Ha, bukan haudi. Bukan ha, tapi ha. Wa 'alal haudi waridin. Wa fil non tasydid. Ingat setiap kalimat jannah itu diingat non tasydid. Wa fil jannati dakhilin. Wa minan juga non tasydid, tahan dengung. Wa minan nari najin. Wa ala sariratil karamati qa'idin. Wa ala sariratil karamati qa'idin. Wa bihurin 'ainin mutazawwijin. Wa bihurin 'ainin mutazawwijin. Za bihu, jangan wabihu. Ha. Wa bihurin 'ainin mutazawwijin. Wa min nun mati jumpa dengan sin. Sundu nun mati jumpa dengan dal. Ikhfa. Sin baris tanwin jumpa dengan waw idgham bi gunnah. Jadi 3 dengung. Ya. Wa min sundusin wa istabraq. Ya. Wa dibajim mutalabbisin. Ya. Ataupun langsung qiu dengung lagi baris tanwin jumpa dengan waw. Kemudian wadibajim baris tanwin jumpa dengan mim idgham bi gunnah dengung. Wa min sundusin wa istabraqin wa dibajim mutalabbisin. Wa min ta ikhfa dengung. Ta'amil non tasydid dengung. Ya. Wa min ta'amil jannati akilin. Wa min ta ikhfa. Wa min ta'amil jannati akilin. Wa milla tu idgham bila gunnah milla. Wa min labanin niu baris tanwin jumpa dengan waw idgham bi gunnah dengung. Wa asalim lim baris tanwin jumpa dengan mim idgham bi gunnah dua-dua dengung. Wa min labanin wa asalim musaffain syaribin. Wa min labanin wa asalin musaffain syaribin. Kemudian biaqwa biu baris tanwin baris 2 jumpa dengan waw idgham bi gunnah dengung. Biaqwa wa abariqa wa ka'sim sim baris tanwin jumpa dengan mim idgham bi gunnah. Mim non mati jumpa dengan mim idgham bi gunnah dengung. Ya. Jadi
tiga dengung. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ma'alladhi dhi dha dhi, bukan zi, bukan ma'allazi, tapi ma'al ladhi. Ma'alladzina an'amta 'alaihim. Ya, him mim mati jumpa dengan mim idghami mi dengung. Kemudian minan nun tasydid tajibul gunnah dengung, ya. Minan nabiyyin was-siddiqin, ya. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Waqaf juntahina begabu, ya. Nyeladum baca walladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya. Kehnaga ira magat matajih na empat dah na dengung tan tapuat tan. Bahkan tak berat ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin amin wasyuhada'i was-salihin amin. Mengikut lagi wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, gabu gabu. Baca kan bertajam je tapi mat benar, dengung benar betul. Ya. Wasyuhada damat wajib muttasil. Wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Lamat wajib. Wa hasuna ulaika rafiqa. Qa zalika bukan zalika, za zalikal fadl, dad yang mati tepi lidah dengan geraham atas, fadlu hana fadlu, ya, bukan enggak ada qalqalah, bukan huruf qalqalah. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa kafa billahi alima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah sama Allah. Fi lailati syahri syarifatil mubarakatin minas su'ada'il maqbulin. Ana kaji. Ya? Jud tajam jud perangkapan jud dah baca tajam jud lambat jud tapi kaedah tajwid bersempurna dah baca sempurna doanya dah dari kuih tengah, ya 20 rakaat tiga ni dalam doa dengan pampum juga dah. Kata mah di maqbula marduda. Kita baca, betul dah baca doa kata jam. Kita baca Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li fara'idika mu'addin wa 'ala as-salawati muhafizin wa liz-zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين
وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلاء